Hello friends, kata wait mana good morning. Lapen swini ke manji blog ke kosan relaxation nang itu mana paklang wan po. Aji di Allah blog wan we hitame. Nang dapat pindi pakai nama paklang wan po. Lapen video ke cengking kejut an nang itu belak wan po puning cetelo. Tanda cengkon apa ini itu. Friends tums non bangke dak bukasan revelation nang li tu elan ni. Lapen trend nang li elan dak sang tu lo. Lasi trend hitame nang itu belak polong po. Tanda friends nang kisang tu lo dak nang li tu lo trend di. Bola pen lagi siri lo pen overways lo laban jadi center lo overways itu lo dak bola trend lagi ya trend tek kono po sang kono alam susang ko dak lapen overways lo oke ke chart det lo nah kita chart kono lapen mid line lo puwe side lo laban mid line siri lo ko laban ke trend sang ke pitami jo dak penta jo chart dak samang kecil rock lo lapen non takkan dam pon seperti dam mandi ingke view langka bukan area sekali di lapen midline lo labang midline nampak lang pon di midline bang trend dam pula so trend lo sote midline step le ke lapu bangke hoputa dole lage hopu auto stand lo labang ke auto stand ata siri line dulu, bela so train ke non halam so teki dampo jo train helong di tinta lang ini jo train start long so damlu train oh logo gara station lo ke problem bo ke di top lang ke problem lo dalam so kecil lah maintain kecil tu dulu. Problem lah bos. Non ke trend am era fee bukasana nazara view na pakang pola pu dak offer respect view nang NB pola bukasana area mane town area view lang paklang itu pat lang kono ju view lang mi sob dak pen view lang mi big on kam trying masih di to big lo masih lang bisa lo view lang ke KBS lo pen lang Presiden lo railway station Presiden lo bang bukasana side lo Presiden dak lo dak pen kisung lo te auto stand langkat masih lo railway station atau masih dolar lah bangke lapen lagi mid line lo nana paklang pon na room mid line dak mini aku ke dam tu mati labang mid line lo pen lapu ekta railway link dolo lapu bang auto stand dolo lagi lah pon ni non room pen paklang pon litu la bangke bukajan railway station lo dak pen tiket kan kit nang po guys tum lah lo platform lo buka auto stand hai तो guys तुम नहीं डाक में है मचे दाम तो लापू लपेन ला सो ब्रिज बंग नली तो लांग पंथा ला बंग के नली तुम ची पो हिला के थम जोय ब्रिज लो लपेन लागे नाउ खटलों से सो ब्रिज के दो लो पेन लांग में लांग दो संते व्यू लांग में सब्जी इस तमें नली तो सब सो व्यू एंड पंथा लांग पंथा सब सो लपेन लागे नाउ खट सेंटर चिलापू आसाम लापू कर बिंगलोंग आसाम सेंटर से सो ब्रिज दिलो नाउ खट ब्रिज लपेन नली तो लांग दाम लो पो गोला गाज सो पथर पुलम सो अतुवार चिलिंग बम लो पेन हेलो ब्रिज बंग ला व्यू लांग पंथा गाइस तो view lang mes senang la sorry lang kom heklo si jong mati lang kom view lang me pick on to friends pinya blog makini lan pan sing ton pon pol pen video lang sen pe right comment share na pen next video na lit pan wan pon pol la pen kadawe na kar do men thank you